So mu yandi makuru rero, Miki wahoze ari umugore wa Regis kuri ubu ngubu umugore wa Aga Promota, biravugwa yuko cyangwa se byamaze kugaragara yuko yatwaye telefone y'umugabo witwa Rujama. Rujama ni umugabo ucuruza amatelefone ugenda uzikopa abasitari bagiye batandukanye bamwe na bamwe, ariko kuri ubu ngubu birimo biravugwa yuko uyu mukobwa se cyangwa uyu mugore ngo ni mama w'abana Miki yamaze gutwara iPhone ye, akavuga yuko bayimwibye ngo mbega no kwiyibisha no gusikaminga ubusikamu kugira ngo abone uburyo atazayimwishyura. Ikibazo rero cyamaze kugera muri RIB. Rujama arimo aragenda arega abantu bagiye batandukanye waka abasitari bamwe na bamwe yagiye bakopa amatelefone, benshi banga kumwishyura, arimo aragenda abigeza ibyo bibazo muri RIB. Ariko uyu ngo ni Miki we ngo niwe wamwambuye rwose, ntashake kuba yashaka no kuba yakumvikana nawe. Miki ibyo bikomeje kuba ibindi yarambuye, ntashaka kumvikana, mbega n'ubwambuzi cyangwa se guteka imitwe kubera ko ntashaka kumvikana habe na gake, arashaka kuyirya cyaka murya akamumarayo. Umunyamideli ukomeye cyane mu Rwanda witwa Turahirwa Moses, uyu mugabo yaramaze gukora ibikorwa bya danje bikaze, ari nawe washinze inzu ya Motions. Uyu mugabo rero ni umugabo wagiye umenyekana mu bintu byinshi cyane bijyanye n'ubutinganyi, kuko abantu henshi niho bagenda bamubarira bitewe n'amafoto menshi yagiye asohora n'ibindi bintu byinshi byagiye bikanga abantu. Ndagira ngo mwibutse yuko iyi kese yigeze no kuyizira yo kusansibiriza ikijyanye n'ubutinganyi mu gihugu cy'u Rwanda, yarafunzwe afungwaho iminsi, nanditse yagiye mu rukiko araburana nk'uko mubibona. So inkuru iri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru ivuga yuko amaze iminsi yarahuye n'abagizi ba nabi hariya mu karere ka Musanze, bakamuteragura ibyuma, nanditse imbwa yari afiteyo ngo bahise bayiciraho ngo yahise ipfa. Uyu mutinganyi cyangwa se uyu mugabo witwa Turahirwa Motions ukomeje kugenda ahura n'uruva gusenya. Ndagira ngo mwibutse niba atari Imana iri kumuhana numbaze, sinzi byari byo gusa ikiriho abagizi ba nabi bamwe barafashwe bafungiye mu karere ka Musanze ahantu ngo bita muri Muhoza.